Znate ono kad ustanete ujutru, a boli vas sve, svaka koščica vas boli, čini vam se, kosa vas boli na glavi, a ništa niste radili, a osjećate se kao da ste išli na 100. sprat peške ili ne znam da vam je neko lomio kost po kost. Kad nekome kažete, drugi kažu, ma ide, ne izmišljaj, to nije moguće. A ti znaš da jeste moguće, jer to je Hashimoto. Taj osjećaj imam već 35 godina. Ako imaš Hashimoto, onda tačno znaš o čemu pričam. Jer Hashimoto je bolest koja ne ide samo na hormone, znači ne udara samo na hormone, nego utiče i na sve. Utiče na naš metabolizam, na cirkulaciju i na sve živo. I samim tim što sve to usporava, utiče na to da jednostavno imamo osjećaj bola u kostima. Ono što tu može da pomogne, što je meni delom pomoglo, jeste da se redovno kontroliše krvna slika, znači da se piju vitamini, B2, vitamin D, selen, kalcijum, da se pije dosta mleka, osim toga još milion drugih stvari. Iznad svega toga da sam shvatila da nisam luda, jer se zapravo stvarno tako osjećam. Znači mene stvarno to boli, bez obzira šta drugi ljudi pričaju, da kažu da umišljam i da je nemoguće da me to boli, a da mi ništa ne fali. Ja znam da nisam luda. I još ono što sam uvela, to je ova mala, nije baš mala, ali je nežna fizička aktivnost, šetnja. Znači uvedite neku fizičku aktivnost koja neće mnogo da vas optereti. Nemojte siliti sebe, ići na neke teške vežbe u teretanama gdje ćete, ne da kažem povrediti sebe, ali gdje ćete uticati na svoj organizam da se on mnogo iscrpi. Ono što je od svega toga najvažnije, bar ja to tako praktikujem, jeste kad osjetim da sam udarila u plafon, da su ti bolovi neizdrživi, da me prate puno dana. Evo ja sad, na primjer, ne mogu jednom rukom da držim, nego na smenu čas jednom, čas drugom. Da me prate puno dana, ja slušam svoje telo i odmorim. Odmorim. Nekad mogu da pešačim mjesec dana bez prestanka, nekad pešačim 5 dana, 6 dana mogu. A svako jutro pešačim 7 km, 10-11 hiljada koraka. Tako da, slušajte svoje telo. To je najvažnije. Ako se neko u ovoj mojoj priči prepoznao, budite uz mene, ostanite tu, zapratite me i delite svoje iskustva. Puno nas je u takvoj situaciji, da ne kažem u tom Hashimoto sosu, i osjećamo se ovako isto. I mnogo je lakše podeliti sa nekim svoja razmišljanja, jer puno je ljudi koji ne razumeju, ne mogu da razumeju ovo što mi osjećamo. Zato smo mi tu da hrabrimo jedna drugu i da pomažemo jedna drugoj kako da prebrodimo neke teške situacije.